मैम खुरमजरी इम्पैक्टिव की मनुख मियंग तबली पुरम अहमद तराम ऑक्सरी लोजल लोनेना ngasi ge hona masat manipur student association delhi na sinduna dem college of arts gi academic awareness campaign mo sathaba hokre hariba academic awareness campaign as manipur gi jila khuding to pangthok ka maru pandam di hariba campaign asing maru pandam di maru ina mahiroi sing da manipur gi mahiroi sing da delhi da masung mapalam da like tam da kari kari idea like da kari kari knowledge like da masung karmo makhal gi institution da tam ga da masung leifam sapham gi problem masung education की असंग वाहन थोक तो करी ओइगदगे अमसुंग मरु इन नॉर्थ ईस्टर्न की प्रजासिंग स्पेशली मणिपुर यावना अखोगी मेट्रोपॉलिटन सिटीज स्पेशली दिल्ली दुम थेंगदरिबा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मियोट मिनी की सांग सी मतंगदा हेन प्रजा म्याम अमसुंग महिरोइ सिंगदा अदुगी कानबा आइडिया म्याम पीदुना हेन मपुंग फाना अखोगी अपन बयेटपल लेतना महि मसिंग तंबंग नमदनबगी वखलोन द पांगथोकपा academic awareness campaign ni hiram sing matang da khandana ba khoi studio number 2 da links in review sa anok da ai ki extreme right level si bidesori huidrom organization secretary ma sa ni bidesori bu aham da tram oksari musung welcome to manuputna adu hek thanab da leisna mirasa kori president manipur student association delhi miras putram oksari and welcome to manuputna adu ai hek right level na phanjabu dinan associate professor musung education psychologist standard college company oza ustram oksari and welcome to manuputna anok da mirasi khajring si kari मरम दगिनो मरु ओइना तंगाई फदना हतकी एकेडमिक अवेयरनेस कैंपेन अमा लो अखोगी पाइ थोकना बखोनि सिगी मागी तंगाई फदसे करी ओरे पदगिनो हतकी मसाना लोइबा यामना बोल्ड इनिशिएटिव म लोइस Thank you very much Impact TV for giving us this wonderful opportunity aduga wahang du lakchara kanda kari gidamakta MSD na handak Manipur district mapan sinba thungna pangthoknaba phase 9 phase 1 2 na nairaga pangthoknaba gidamakta sem saribano habasi ke maruiba maramde masini aikogi Manipur dagi Delhi da chatlaga budi hekta mi oirani haidan khanba ade mamampa singsina su mamampa oibising ode satra singsina su Delhi da chatningbagi tendency makak leiba maroina sigi aikoi Manipur gi mapan da chatpa habisi maroina ayamba Manipur gi mapan da chatlaga leikta mi basi Delhi da oibani na Delhi da MSD na khanna jara kanda Delhi da satra khudimak se it's very clear for Manipur Student Association of Delhi is that by this academic awareness campaign we do not suggest all the students of Manipur should go to Delhi for education for higher studies. See, matang sila lakshara kanda ne. Why the student of Manipur si kari gidamak ta Delhi da chatlaga like tam godori bano chatna ba maram si kari leiri ada kari problems sing thengnari karam hiram da chatkani adu karam maram da chatraga su yagi haiba siki sida khanna nabi gidamak ta atopa sigi matungda kari chatliba sigi maroi maram de Manipur academic atmosphere sigi matang da khanna nabi gidamak ta tongan ba aikoina topic mari manga semjaraga sigi matang sida khanna gi haiba gi wakhalon da MSD na handaki academic awareness campaign se odok soban bidisurim khatan khangjing si hoji phawda ngasi dagi academic awareness campaign si kick off tawba hore ngasi dagi chathaba hore ngasi dagi chathaba pukansa praja gi response students gi response si akogi positive oibra makoi da kari anuba akoi khenaba ufang masi koina chatha jaiba thoram sida mokoi gi positive oiber response aduga negative oiber response ani makte adum phangje aduga ngasi da akoina positive oiber response phangisida ngasai gi akoina piriba point taruk sida mokoi da khena ba point ahum khang moina thengnariba ngasai gi akoi gi mahusada hona pangthoraiba student organization jingi akoi gi aim and ideology da mokoi na hairi akoi school kasi numi khudingi school ta chachi larik tamsi na haiba ideologies na main oiraga ngasai gi academic awareness sing je pangthoki adu handak MSD mai kai digi laiba awareness na akoi na tamgodor larik sida akoi kariguma masang khara wali masi hapjinji akoi gi education da akoi gi history akoi gi culture akoi gi ethics akoi gi karamba akoi se karam na horakibano haiba gi Manipuri ema oibagi akoi gi aseng history do hapjin biu haiba akoi ge dumba topic ama khakso hapjin jaba thengnabasi moina amda thagat pa phongdo ami aduga makoina amna tongan ba ofam amada phongdoramasi akoina hairu matamda do akoina larik tamlibasi doctor engineer khak oinabra natragana akoina tamliba larik sina akoi khak phanabra natragana ai farba matungda aigi society aigi state sibu phanabra natragana aina phabaga loina state sibu phananabra haiba wangji student myam da thamba matam makoi khumbadi ngam khide adubu asugumba khenaba kaya ji moina ubo matam dagi nogi thoram se mai pa ai haiba gi response phangjagi aduga negative over response hai taragadi akoi gi thoram sida akoina yam thuna akoi gi khuyong no ba mong da sin khibana maram oira kanda mi tilamba taraga so akoi management team da khara ason ba lai ki badagi sumaina akoi gi program sigi loiram daida kitang mi wat sim tang di mokoi gi negative response ne haijani yam ngai je marwena ni do tani asi kum best borwa committee report ka sim kum da even north east ki
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ CBSE ꯒꯤ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯝꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃꯒꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯟꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ over 100 crore per year da ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯗ ꯆꯪꯉꯤ ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤꯔꯥꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯅꯣ ꯇꯝꯕꯗꯨ ꯇꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯔꯥꯖꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯄꯣꯁꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯇꯥꯝ ꯑꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯨ ꯒꯦꯠ ꯗ ꯖꯣꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯣꯂꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯕꯥꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯍꯩꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯄꯨ ꯍꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯤꯠꯁꯦ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯡꯉꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯈꯛꯀꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯑꯣꯜꯂꯛꯏꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯖꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯚꯔ ꯒ꯭रोꯋꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖꯤꯡ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯃꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦꯗ ꯄꯪꯂꯩ ꯂꯩꯔꯒ ꯐꯪꯕ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨ ꯃꯦꯛ ꯑꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯇꯨ ꯂꯤꯗ ꯑꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯑꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯇꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯥꯏꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯪꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯊꯪ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤ ꯀꯣꯛꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯟꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣꯛꯁꯤ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯪꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯧꯗꯦ ꯈꯣꯡꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯈꯨꯠꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯑꯇꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤꯡ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯗ ꯒꯤꯚ ꯑꯁ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯥꯏ ꯃꯦꯛ ꯏ ꯂꯥꯏꯐ ꯋꯤꯠ ꯗꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯕꯥꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯅ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯐꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯐꯅ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯍꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯌꯨꯁ ꯃꯥꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯦꯠ ꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕ ꯑꯩ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯩ ꯑꯇꯃꯥꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯕꯨꯙꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯨꯙꯤꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯍꯥꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯍꯣꯔꯛꯄ ꯎꯔꯛꯇꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯤ ꯎꯔꯛꯇꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯎꯔꯛꯇꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯨꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯑꯣꯜꯂꯛꯏꯕ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯐꯔꯗꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯔ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯌꯥꯡꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯔꯒ ꯁꯨꯝꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯉꯥꯟꯁꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯈꯛꯀꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯐꯥꯏꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯐꯥꯏꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯋꯥꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯇꯦꯟꯗ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯋꯥꯔꯅꯤ ꯄꯨꯡ 10-11ꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯝꯃꯦꯁꯤ ꯎꯠꯆꯅꯤꯡꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯄꯨꯡ 10-11ꯗ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯔꯛꯏꯗꯣ ꯃꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯖꯁ ꯁꯣ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯏꯆꯥ ꯍꯪꯉꯛꯑꯒ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁ ꯏꯆꯥ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯎꯠꯆꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ
तंबा मतम दे दिल्ली लोई थाजंगिनी अमदा थाजंग मपान थाजंगिनी परका पास तौना साइकिल पास तौकन माग मेट्रिक फा इदगी कोमला थाबी पास तौकन माग मेट्रिक 12 की कई तंबदी दिल्ली लोई तमिनी को थारी को पास तौना मा सर्टिफिकेट से काई लखनी कोमला थाबी लखनी अमदगी अखोगी मणिपुरी लोई ओरमने अनु सुमसिंग से करिगिनो हारकांदा अखोगी एजुकेशन सिदा मणिपुर तमिबा एजुकेशन सिदा केमता वाटपदी तसिना लेबा नती अदुबो अखोगी मसिगी एवेन्यू से कदाई द सोयनो कांदा मणिपुर से हजिक याम अचौबा अखोइना हाइजबा अखोइन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हाइबम लाखपसे मसिना एजुकेशन की लाइक लाइसु तंबसिदा याम अचौबा सेथिंग याम चौरो सेथिंग हम पीरे मसिना तुंगी फ्यूचर उरक्तबा लाइक तमिबसी फ्यूचर से आई लाइक तम कैदुगुदुन हाइ वंग से छात्र की कम्युनिटी न छात्र कम्युनिटी सिदा एकाडेमिक एटमॉस्फेयर थुगाइजम ले वन एग्जांपल आई हथेनबदा कॉलेज के छात्र माना डीएम कॉलेज लाइक तंबगी डिपार्टमेंट फमदना क्लास गाई लीज लाइब्रेरी चंगे है छात्र मसीना कांगमा है अस याम फगलानु स्कॉलर ओइदोइब्रो नंग अदु तगदोइब्रो नोंना सनबिबो लाइक फदरिबा लाइक पादरिबा ngang मीदो मधु छात्र कम्युनिटी बाय साइ थोक कानिन जौक अदु जौक हवर कान माने यादे औजा आई क्लास लई आई क्लास औजा गाई जगी हाकंदा अदु नोंना सनबिबो छात्र कम्युनिटी सिना अदुदि छात्र की कम्युनिटी सिदा एकाडेमिक एटमॉस्फेयर थुगाइबम जु लेरिबको अदु हजकी एजुकेशन से याम तसिना हाकंदा पेरेंट्स की एटीट्यूड अखोगी छात्र सिंगी कनोसिंग मेंटालिटी मोगी वखल विजन दगी समाजना खै थमिबो विजन अनि सिगी पुरा गैप अम लेरपसिना खै एजुकेशन सिंग असि अचौबा अंगनबा हेत मोंग तादबा ओरकने आइन खन मिरास किदा अखोगी की मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली मसाक के एकेडमिक अवेयरनेस कैंपेन्स दा याम मरुइना एकेडमिक एटमॉस्फेयर इन मणिपुर हाबी वफम सिमुसु नैनेबदि यावरि मसिसु अचौबा की फैक्टर मोइना अखोगी कैंपेन सिगी सरो मोइना यावरि ओजानसु हाबी खिबा दमाय तौदना अखोगी दिल्ली दगदी तंबा कोमला थाबीगुंबा साइकिल दगी पास रखपो मैम मसी फेक नि कनोसी मसी रियलिटी नि अदुगा फैशन दौना स्टीरियोटाइप ओइबा अखोगी एजुकेशनल सिस्टम अमा मणिपुर ले पोसे हजि सी सेना कांदा इवन अंगा मसादगी पैसा से याम लौदना अखोगी ऑडियो विजुअल कानोनी मॉडर्न की कानोनी लैब नि का हाइदना सिम मैम तौगा पैसा से यामना संगमन गिदना मणिपुर लाइक तमिबो मीसिंग सी अतुके मतिक वावे फिल्म द लेरे लाइव फिल्म्स दा मणिपुर क्वालिटी एजुकेशन अमा नत्रगा स्पेशली इन द हायर सेक्शन दा क्वालिटी एजुकेशन अमा याम पुंग फाना अफोर्डेबल फीस द लाखनो होनो कांदा मसाना हंतकी मतंगसा करम इम्फेसिस म पीगे खली ओके सर मसाना एमएसडी ना पोसक अनि खक्तो जे अखोइना अखोइगे मणिपुरदगी दिल्ली दा लागा लाइक तमिबजे करिगिनो नंबर 1 रीजन अखोइगे दिल्ली दबु चलगदि सोइदनो ओइरनी खनबा सिगे मनुंग चन्ना देन ममा पा ओइबिसिनसु मचा से दिल्ली दगा तमखरबदि आइदर सिविल सर्विस की कई कोचिंग बु तौरो अमबु तौरो थबा म सेक्यूर ओइरनी नत्रगना ममा पादुना अतोपदासु आइगे इचादो दु तम्मी अदुगी दिल्ली दा लेखरे इजन सिविल तौरे अदु तौरे हाइद्रगसु दिल्ली दा लेखरे हाइगे इसम समबगे सिगे क्वेश्चन सिदा चटपा मा देन अनदर पॉजिटिव रीजन अमना कई मणिपुर दा लेरिबे एजुकेशन की स्टैंडर्ड सिगा दिल्ली दा लेरिबे एजुकेशन की स्टैंडर्ड टुगा अनि दु येंगबो तमदा अनि दु कंपैरिजन दा दिल्ली दा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देन अतै फैसिलिटीज मैम प्रोस्पेक्ट मैम अदुगी वांगबदुगी जगादुदा मणिपुर के सस्टेनेबल ओइदे गाना खलकपगी मतंग अमदा दिल्ली दा सपगी मतंग सिसु लेबा अदु बि तारगदि लेरिबे कंपैरिजन सि करिगिनो अखोइना दिल्ली दा चटलिसे हैना पॉजिटिव रीजन सि कांदा सर अखोइगे मणिपुर के एकेडमिक एटमॉस्फेयर सि याम इंपोर्टेंट होइरपा अखोइगे हायर एजुकेशन दा अप टू 12 स्टैंडर्ड अखोइगे जस्ट दिल्ली दा लेबा तत्रगा वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड दा मणिपुर दा लेबे स्कूल मैम लेरे इंस्टीट्यूशन मैम तबुतबो 12 तक लंखलगा ग्रेजुएशन लेवल ददी डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स इम्फाल कॉलेज मॉडर्न कॉलेज जीपी कॉलेज सिदा लेरिबा कॉलेज खरा सिनतना चिंगदा अदुगे अतोप अतोप लोयालम दा लेरिबा कॉलेज सिंगा सिगी स्टैंडर्ड सिगा दिल्ली की जेएनयू की स्टैंडर्ड टुगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तोगान कॉलेज मैम दुग स्टैंडर्ड टुगा अनि सिगी चाना रक्तबा स्वाई की लेवल सिदा पॉजिटिव रीजन जु ले अदु ngasai साना हाइबा अदुगा इखोगी साना सु थांबिरि वफम द मसाना सेंदुक चनिंबा माना एमएसडी सेंदुक चनिंबा माना दिल्ली द लेरगा मी खुदिम फबनते in the same case Delhi le lega mi khudi mang opportunity sigi pochani thamjaning is aduga the case is this that why Masat put up this question very much that this academic atmosphere in Manipur se masana yam important oina lori bagi maram de akhoi Manipuri masa singna Delhi da like tam basat is positive reason da ani si comparison to the standard to the set pani habis matang chita bidesun matang sam laksaning si miras make sing fondo pikra yes infrastructure amasung magi quality gumba khena badi dum leibagi asum da tamning ban hai but everybody can afford अकोई दिल्ली द लाइक तंब ngambadi nate लाइक तियम तंब पामे अदु मणिपुर की क्लास 1 दगने 12 फाउ बदी नर्सरी दिन 12 फाउ दी एटलीस्ट अकोई की वर्ल्ड क्लास की ओबे मया मदि लेरे नदी मिरास सु वफुं खर थंबिरी ग्रेजुएशन की लेवल सिमा अकोई याम ह्यूज गैप अमा लेरे अदुदी मणिपुर दगी सलिबा
over 100 crore every year da satli pose sisu tingdana ba adagi satra chaning ba kharasu sakhrasu laihuri ba satra singsu quality education quality best education se phangdana ba hono kanda manipur government ki makha da leba department of ko education ki makha da leba college sing se masigi potsi khoi gi standardized uhenba gi uthuk pasi leitabra मसी आइगी मोत लई हाइजनिंगी चाही मतम खरदी चंगबा याय अदु मसी अखोइना माय पाकनी हाइबगी आइगी अचौबो थाजबा आइगी मिडियंग लैजै अदुगा ngasi मक अखोइगी सरकार पाइरिबा अदुगा ngसाइगी एजुकेशन डिपार्टमेंट लैरिबा एजुकेशन डायरेक्टर लैरिबा एजुकेशन यू अमदि एजुकेशन एस ना करिगुम मसिदा अकनबा मिडियंग अमा खक चंगबा तारगदी मदु अखोइना चाही अमादा नत्रग अनीदा इंफ्रास्ट्रक्चर जिंगजे वर्क तहनबा ngमगनी हौजुजु इंफ्रास्ट्रक्चर जे लैबा तारगसु मखोइना वर्क तहनदबना मसे सिरगा दुम लैबने हाइन आइगी मोत्ता थमजगे अदुगा अखोई गवर्नमेंट गो माइकैदगी अखोई एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी हाइबा फ्रांसिस बेकोन हाइगिबा अखोई वाही स्टेटमेंट अम खगले अदुबा तारगदी बैकबोन ओइबा सिनेट करिगुम टेकलकपा तारगदी गवर्नमेंट जे नोंबदी तुरकनी हाइमनबदा थोकलोय हाइजनिंग अदुना अखोई एजुकेशन दा अकनबा मीडियम अमखक अखोई मनपुर गवर्नमेंट तगी आइनी यंगसिन बिरकनबा पुंगनिंग दो चिंगसिनजरी अदुगा अखोई नोंबदी सोइदनमकी अखोई छात्र सिंगसी दिल्ली दा नत्रगन आउटसाइड ता अखोई इकोनॉमी से ड्रेन तौदबा मोंगदा अखोई वेलफेयर ओइबा स्टेट अमखक ओइरकनी हाबसे आई एजुकेशन जिंदगी ओइरकनी हाबसे थाजबा थमजगे या मेक्सना थंबी एजुकेशन सी यामना मरु ओइबमना पृथ्वीदा ngasi मालेम गोना साना लोपा थावदगी हेना अखोई ख्वादी हेना resource the maru ari se human resource abani human resource sigi akogi backbone of education ni aduna education sector si akogi karimba masina akogi marai sai tham tamda laibak ama state ama society ama madu akogi marai sai thaba akogi society ama ne hena lonari maramasna hojik akogi masat ki akogi kano president amasung organization secretary amasung ozadagi koi nainajabada hojik pawda khangjaba matamda manipur gi education sector si tasin ma sarkar the political will amaga loina yam sincerity oina khotnaga tasin ma akogi paisa mayam masaliba mayam su kan bangam gani kharab na sasaga su aduga manipur as a whole tasin ma quality education the people ngam gani habigi wakhalon thambi matang sa de break malogje break matung da koi tu nazar ke impact tv gi manukut na mijing tadun leibiu Tram oksari akhoi ngasi khana jeribsi masana sindru ngasi digi manipur pumbada sathaba hokiba akhoi academic awareness campaign madugi fallout masigi result amasung masigi wakhalon karino amasung masigi purpose objective kaino habdugi matang da khana ne jabani hoje makhata na akhoi ozada mulak saning si ozawski education se manipur stereotype ki film om da sum laisalakba job oriented thaba mo phangnab gine laksanba magi real meaning of education gi wahan thoksin no manu sum handari bi maram se oza kari dikino masigi lady basigi problem se kamai to gade oza solve to ya gane oza akoi gi lamji gi na lamji da khoi gi ka mayam na khanari ba resource khoi na ugada ba government nang sai jabo musai sarkar na lewak sida administration da political kedo ina tor kada ba chakut pagi development gi side ma yam chawum leiri madu gi development side to tar main power planning si yam daga lakade adu main power planning si la kan di thok phangbi opportunity sam leigadabne adu sarkar na hiram khudimakta अखोई सेक्टर सिदा थबक मेन पावर चंगबा अदुंबा मखलगी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री फार्म क्या सिंगसे मसी एस्टैब्लिश तबिना होनबदा मदु मयाम सिंगदुगी रिक्वायरमेंट सिंगदु मेन पावर तन मागी तंगाई फदब डिग्री तंगाई फदब चंगदे अदु मयाम लेगने अदु मपान फना याम बा तमु तारगसु अखोई सिदा सिनफम खै इंडस्ट्री अखोई प्रोडक्ट अमत लेते अखोई होजि मई हाइसे गसि गनांग दे अखोई खितंग फगलेइसे मई सेक्टर म चोखै इंडस्ट्री चोखबा गमदम लेरे अदुना अखोइना तमुरिबा मई से अइना अमेरिका चलगा न्यू कदोदा फना चलरगसु अइना सैटेलाइट थागपगी रॉकेट थागपगी मही तमुरगा मनपुर लागसु अइ मदु सिनबम लेरोय अदुदे अखोइना पृथ्वीसिदा ओलैबा अयांग मसिंगसे मसी अइगी लमदुदा सिनबा याबगी मही सिंगसे मपाना तमुरगसु मनपुर लाखदा मागी मही दु मपान मनपुर सिनबा ngमदबी पोट अम लाखना ब्रेन ड्रेन गी क्वेश्चन म यम चाउना इसे अदा हाइबा सिंगसे अखोइगी लमसिदा पीबा ngमद्रिबी मरमसे करिनो अदुने अखोइना याम थिदोकदा गताइ अखोइगी मेन पावर सिंगसे सिनबा ngमनबा कम मखलगी अखोइ स्टडी अखोइ सोशल डिमांड अप्रोच काइना अखोइगी एजुकेशन प्लानिंग सिदा अखोइना हाइ लेजरी मेन पावर प्लानिंग अप्रोच सोशल डिमांड अप्रोच समाजना लेबाक्सिना अखोइ नेशनसिना कम मखलगी मी अखोइ डिमांड तोरि अखोइ साइटिसदा कम मी पुथोकदा का लेरिगी हाइसे अखमसी एजुकेशन पाइबिरिबा सरकार पॉलिसिंगसिना एजुकेशन से क्वाइ मरोइ लौगदमने अदु क्वाइ मरोइ लौबाबु खुदम ओइना कंदा राजीव गांधी ना नेशनल पॉलिसी 1986 सेमगी बसी माना मुनसिदा राजनीति की फिल्म चंद माना करी हान पाइखली माना पॉलिटिकल खाइदा 1986 की एजुकेशन पॉलिसी से मा सेने
मान प्राइम मिनिस्टर ओर मतम एजुकेशन इज क्वाइट मरु होइबनी 21st century से थ्रेश होल्ड लेरे अदु दादि अखुइ ngasi gi angang sing ngasi 21st century कारप तम थेंगनम ngamnaba ma 86 ta sem ma 2000 da di ma class 9 10 loirani adu ngasi computer gi ICT gi la imam yam sing se man uram si vision se kamai thogeda 2000 gi mi kano si da 21st century si da thengna ngamnaba khali juin piak pudina ngasi baw national police 1986 se hoji chai khuding gi commission je 10 years father loi hongma tani adu 1969 da national police sim lei 1978 79 da police sim lei 1986 da police sim lei adu mutung de hoji paw da lak pa se kana ngom change ta ngom de hoji hoji modi khara ama khondu gi moi oiba khoi gi rajniti gi angle de nga moi lamama saka mo olagadi government olagadi moi gi su kai mo khara apchin ning ba da hoji hogule iko adun high sing da education gi kado sing da khoina u se education sida quite baru oiba sida khoi state ki leiba mi sing na education gi important se ngasi khoina ubiri da education haiba field se subject sigi natab subject education haiba natab education haiba se khoi tangai phadaba fundamental right amne su leiraba hana de khoi biological basic needs se 3 basic needs se hakanda khoi food clothing shelter haime hoji ki modern sida di basic needs se only education is the only basic need that is why khoi ju fundamental right ta ngang khun se ilona rt changi education na ai nga sai gi 3 basic needs se ai umangwa mung chalaga ohi wai charaga kep ta charaga unawana selaga leibudu na te pami se we need good food good dress good home adu tadi musi phangdoi kani na kan it is the education ado education je khwaidagi maru oina khoi gi lamdam sida neglected affairs mo ibagi sida priority pi da trust area se kaino hebse akhoi gi manipur le mi sing sina praja sing lenga sasan paibiri ba pham paibiri sing se education je khwaida serious ne oida kan mai masa musu sing se mai school tamdam na khoina hai hoji akhoi gi manipur gi pai factor se college ki tokhrasi school level le hongna ngasi kaino da khoi sakar gi thabak toriba khoi mayam singsina sakar gi school si hingan ba si am maswe ne ado hojki new policy da di privatization na changai se kaino kanda sakar gi school da loina chamana phanmini ngamoi chamana ba infrastructure piu su ngamoi ado di private asina magi puthokning mi makhal se kar makhal se private sina effort sina enterprise na tawraga di mai ma pam da pesa pi ba ngamba kangbu pesa ngon mai pesa phan ngambi gi amalai ba ada market masi kano commodity akhi pochai leibagi pesa en pai ba mina pesa time ne education hen phaba phangba ya bagi chmai khunum chong lafse masi privatization gi I home khak yan khoi 1986 ki matung sida privatization sakana ngamoi da pot khasa privatization inthokre privatization inthokpis dagi private body sing ina kino school college link pa man pa mi ju makhan ni pina hona bagi sendal lambi gi khung chaw lo se adu mi myam jing se sai lam da leiba hei graba men part sing se badu employee to hunbi ya nabi thab to nabi ya nabi di pisa lo ya nabi gi suma me public praja sin kai pa mi ge se fashion pam sel kon no thakta course pa mi mam adu ngasi private school mu sum ina am hengel ise ada busum mo hengel ide mo akhoi gi policy lamsi leiba board council sing sina su policy ma state policy ma lam asuk leita di area su leita di school si leite haiba si thi da vida aya pangbi bitok pai keno ke kami recognition pangbi bitok pai am le sina sakai school masana hatsawa dagi musum road or private college school sing hengel ising se masi mayam lai se akhoi policy se sakar gi am chawba hoba education se khangdam le moi khangada kothari commission hanba the destiny of a nation is being shaped in her classroom haibni classroom na shema da marai bukse masi akhui lecture adu ngasi khoi gi chhatra sing sida su mindset se khoi gi ai theory da khoi lei jawam le khoi love of the teacher leirba school do college do love of the classroom le gane love of the subject like never love of the teacher leirba love of the subject like ni love of the subject like love of the classroom like love of the classroom like love of the school like ni love of the school like love of the community lakani society love of the society lakti love of the nation love of the world love of the humanity last goal de akhoi na gasi like tam mi khudi makse last goal de akhoi humanity gi tane oza ya make sing tabi miras mu makhatam khangjing si akhoi gi manipur da lairibagi system of education si akhoi gi fium si yamna encouraging oide habu gi wakhlon ma khak leire adagi school college samali khapam ta magi infrastructure magi requirement magi basic needs myam du madi pi de bida du myam khaksu manipur thengdre adu hujik laksani si ngasagi ojan so habi khibda ngasagi satra khai du da paisa yam pi bungam bugumba yamna meritorious oirugumba khaksina thawk se khan gi mo adage lehur myam sna ba ma tam mutung da magi mahi si kang thang do na lebi mo ma khaksu myam sum unar pa haitar mideng se aduna Azik Modi na swai kiba India da leba 2.5 se skill development whole population the skill development 2.5 nai adu hojiti 70% of the Indian population se skill development oidana ba effort ama thada ba horgan hai adu ndi ngasai miras hoina habi kiba a prosperous adagi long live adagi unity
ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯠꯇ ꯄꯥꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ 12 ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯇꯝꯃꯤꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯁꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯦꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯀꯦꯔꯣꯔꯤꯃꯥꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯖꯁ ꯂꯦꯗꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯔꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯟꯅ ꯇꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯅꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯑꯐꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯁ ꯑꯃꯦꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯜꯐꯥꯂꯥꯒꯨꯝꯕꯗ ꯇꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ 1 or 2% ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯇꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯁ ꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯋꯥꯏ ꯁꯨꯗ ꯅꯣꯠ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯣꯔ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅꯦ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯗꯦꯜꯂꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯖꯔꯤꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯗ ꯗꯤꯁꯀቨꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯋꯔ ꯑꯥꯎꯟ ꯏꯒꯅꯣꯔꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯖꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯛ ꯈꯪꯖꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯁꯦ ꯖꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯁ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯁ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯈꯛ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯅꯤ ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯨꯗ ꯕꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯜ ꯐꯣꯔ ꯏꯆ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛ ꯏꯟ ꯔꯤꯒꯥꯔꯗꯁ ꯇꯨ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯦꯟड ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗꯕꯨ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯑꯁꯨ ꯗꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯕꯨ ꯋꯥꯠꯂꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯕꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨ everything we should complain to government ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ grievances ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ complaint ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ government address ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ and government should be accountable to it then skill development ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ resource person ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ article ꯏꯕꯗ then ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ is a unexplored zone just golden lane ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ just armed forces ꯁꯤꯡ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ even police ꯂꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ village defense force ꯂꯧꯕꯗꯗꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ industrial sector ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯇꯟ ꯊꯥꯕꯒꯤꯅꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ then ꯑꯇꯣꯞꯄ industrial sector ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ manufacturing class ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯃꯤ 10,000 ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯍꯣꯠꯁꯄꯣꯠ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯣ ꯕꯔꯃꯥ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯟ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯁꯨ ꯍꯣꯠꯁꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ 32ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯆꯥꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯆꯥꯅꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯁꯛ ꯈꯪꯖꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯕꯤꯗꯦꯁꯣꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯗꯒꯤꯅꯣ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯀꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯇꯤꯖꯤꯗ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯖꯣꯅꯣꯁꯇꯣꯟꯗ ꯇꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯣꯡꯊꯣꯛꯆꯕ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨꯒꯤ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯎꯔꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯎ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ
wakhallon amakak darkar oi aduna ai habasi mafaba taragadi aigi loineriba aigi maru mapang khudimak su phanbagi wakhallon du misna chelak pataragadi aina phaba matamda aigi colleague pharakani aigi colleague phaba matamda aigi school pharakani aigi school pharako matamda aigi society community lakani akhoi state lakani last nation lakani smai tawduna akhoi humanitarian ground da amana amabu smai self realization taw taragadi akhoi ngasai मानव खुनाई अखोई तमोन हाइबिगिबा अखोई यूनिटी हाबिदो दुमाय पुरकनी हाबजे थमजगे yang make sing tami not only unity akhoi self realization sina maruina akhoi gi sense of nationalism patriotism amasung isan isabu khangbagi masam ka maduna marun kanda madu potu la kanda education gi wan thoksu la ka dorimni loina loina na ngasa haibi ki ba skill development amasung manipur da golden lane haina laiba potsi taseng madu akhoi in reality oida thorop ya habi wakhlon dani yamna nungai je ngasi gi manung khuna da saruk ya biriba amasung akhoi gi academic awareness campaign sina kadai bhauda prajam yam ohum go pi gadage amasung masi kanaba kai nuka habigi matang da yam mek sing thambi bagi da bidesuri huidrom organizing secretary masat mirasa kori president masat amasung oza psycho education psychologist aduga associate professor standard college phanjabum dhiren ozabu amukana thaga sa phongdok sari loina loina na miyang tabi ba punamutagi kanjana biya thangi sari